En ik heb ook een garden in hier. Moet je al potje hebben? Tor me, ga me maak gebewe. Was er een baintig taig uit je ranles? Nou, ik heb ook een gap ook mag baintig taigles. Wel, niet goed in herrische. Nou, ik heb geweten dat taig de grootste star. Niet hikken me. Nou, me zeggen net. Ach, je hebt me maken. Bij kindje roosje. Wie Angelus die rijdt? Laat er een baantje kindje gezien is. Niet erg, hè. Is je nog niet halen geleerd? Hier is je geleerd is nog dat. Ach, man, Rita, dat ik haar voor is. Angela is taai. Wanneer ga je in te ze behoren? Niet verder wat zoals je merkt. Is je nog wat je pak naar schaarhonden gele? Like, dat taai gaat smaakste taag, hè? Ergens, should hij me hap ook eens echt nog uit. Nou, kultje is een dalle mologart. Is kun je gaan wik een rubbel. Schijs aan het werkje leg je hele goed mee. Kjør. Jeg har gått oss en jo. Wel, nou, de burt de striches point hart en zo heeft je met tajent het. Han gjalt het echt tot. Hoe is dat? Dat goed doen laat ik. Kraan ooit keer waak, maar dat u gerud de kinderen abre maken. Wie sam gaat het tje me stegen riesles. Ach, niet heb maar gebrochen naar het machine. Potje gaat de stegen gaffe uit te Potje? Dat is wel friggend potje dat is. Dat gaat potje floten gaat door storyte voor een gardi, hè? Een gardi? Ga je niet zo ooit keer waak? Niet aan me zo was geskraaid als de story te mogen potje. Nou, dat potje in de net gaan dit. Blader. Kele hart dat je mag potje naar kop. Kele hosso. Maar kou soms aan niet naar Samsung die goed doen we toch in. Ach, maar voor het potje in de story te niet helemaal potje zou waak. Ze niet net. Ach, je hebt me er gewoon maar kantje potje. Hier maar goed. Arabisch jakken nog eens maar nog niet zullen het goed. Weg. Kom je zo. Kom je zo was er. Kom je. Ra I gas ar eira, gwi? Called the flea boy. Tá Michael ar hiúil amá. Tú hynny gws Michael am Legini ara? Cogor nes hannes rat me nári was gwrdd y ffobl. Ar a léad ní ró anna dynner, na ma casalatas na rod a dhéanaan tú. Wel, ta mwyd i'r chos gor marsin. Gobber gob. Ní bhí mise agus tusa ar a level céanna go jo. Rianna. Ta siya na matan is cial o fed, ha? Ni hefon gwwl tú gom o náriwsa, ach ta tú gwyd o náriw hein frisin. Dyna wntiach i tein. Na cap gwyn o'r rwtsia edir o hein agos Michal Bwan, ha? Gael gan siya tarsach it, gwyn griata siya leis ni stympin nis oge agos nis da holo na hosa. Stympin I hwrs Marco. Brano, ni'n set y tad y ffwns yna for Angela, right? O, tas am mohon. Na hawrc siar I Michael. Brano, ni tŵlianach da rai mar sio. Taigad o waslo mo iawn ar y bob salach sio. Man mi hira. Niera mi se focal le eindene fi maint viet se bot tin, okay? Nach arm vi mi a baint vagam leis. Is er sit han villan? Ah, come on here. Ní teir cheart as sin rá. Ara éiste se hira. Tá meket in de irocht an scéil se réitach. Vi ad we bucho, níach rá. Ní nach gáiles. Kira, look, na bech éimiart. Bech rár tá, just fang weg tú. Well, Barney me gemacht. Right, Slavaji. No. Wel, het je aan de harn, dat is de aanvie, maar kort is scoop van ja, weet het u bij? Oh, die Katrina gaan niet erg naar de schelen en zei ze nou? Wel, maar vond je alles convertagische? Niet we se kloedig schelen gefe. Dan nog een 5 negriesje han heen. Keert hard, Katrina. Niet cred me, zo niet 10 naar de kind. Gelakken hem hoor, dus dat is het zie. Niet cred me, je nog een het ak. Oh, dat denk je niet. Sheila, kan je het nu met? Ook Tom, je chog om raid. Na PC on the pulpit for Andy. Oh, ja. Hij had hem zo. Wat doet zich Vanessa voor? Wat dat zo zo nou, zei gisteren goed dat husband hier? No, niet dat hebben. Wat just van een maal hoor je? Na schillen te gaan jaar, trouble die reis als je kan je zo husband hier vaste? Ja.
Ar an ceart ar fad. Well, with the kids be Charlene, didn't also start training them hey. Tá sa gan go mai go bhéta ach tá mu go hamid agus sin. Ba sé Jack go leorad é a thuirse a dhearthar gan bheith ag plé le chorus umper poblí. Tá an táart nach chun abra beile déanna aga maniu agus scola min an gal súsleat. Well, gur míle maithad. Can mar agad dainach cóúidir dom? Seo, síos Jack. Bernie, tá digta fan agus an taipád, yeah? Yeah, stáman seo. Agus tásáid cén hína ní dúsáid, Bhí na síle go min go maréide, Sean éisca. Mí annach crap arú. Yeah, well tá tape uair clig ará, so bhí neartám agad. I mean, déit fá é chuir siúil so le gasan tú le Andy fiú. Sún go neibbre sé seo. Cinse ebró sé, is ionach an clána. Is gar go me is ag an dón mór go jinsrá duine é Andy. Yeah, I mean, just chuine le cligan agus tíirí an rubble nifig an fuis seachas an rud a hórla tí héimis agus cólainn. Tá go má. Robbie, cad is main rud a bin mícheart? No, be gachar tá, Bernie. Tá ceart ar fád ag Robbie, agus má slúja agus muid seas guiste bheith sé hart. Bhfuil tá ré? Well, choráid tí sa bhééis mar seans. Good night, lad, Bernie. Okay. We'll see you later. Slán. Okay. Hello, Vanessa. Cech bhfuil tú? Hello, Katrina. Cech bhfuil tú coineal? Tá. Rúd sa go daoine tá tú iontoch. Ma tíre chóir le síle ar maidin, go mór an túlacht tá tú gompar. Cá se an bhil séasca? Well, rud a cinn tú éit, Katrina. Tá man bhfuil bhil am lona í. Oor tú ledsbugur an bhíonach sinna. I mean, bhecinn tú táid an na fearsantocht den níos agus tú breanú siar, bula dheorch le fisc se ábaltún rudí se ar fád dhéana. Mas a cuairdag scéile tá tú, tháinig tú na mini cheart. Níos man a bhís Breanna. Wacht hiad seo. Ros a túb sin? Bula dháis hain tá me. Piar go bheith caiad. Ní éanaan tas a tada ar bhaile dína eile. Din tú chiileadú ar bhaile leat hain. Ní sé sin ceart na cór Vanessa. Piar go bheith caiad seo, piar go mach sad an írinne. Bhil sin an difriocht atá idir na Katrina. Níl mé géirí an cinne sin ólas, barm gan é a clistal, ní chum sim ar bihan. Cum an leis céal. Grúg tú a bheith? Ai, hainir mi. Ha me tú cúr na jóhaid. Go bhil. Seo, fágda go teirigh de fócaíoid. Deachí bheith gorm sí sin. Ní higann bearach i réidir chur na lair réit i cead chuúirtaid an potí na stóras i ggéfé. A chad bhí caine tá dams le dtína le sé. Ó tígann go mai sin. Níiad an híon chuú a fleid níos hára. Inis, ga siarí sin agus. Dúna mu dearmada ga chur hár látrain. Láinte. Hi, Ali. Oh, hi. Nach tráthúla chasmíart. Thug mé agalah goit an seachtain tú thuing an fós nua atá géimeach sa radio? Conna sun, siúní chuidir sa stacha réan fost. Well, tá me géirí cópta a CV agus ní lachi me le aon leis cinn. Ach, na bhí sa caiinte sin éad agus bhil méad a higus bhui sin, ceap scrifn jobs an na mithe. Well, seanshaithe an go beochaí an barad Katrina ó Harley an go fada sin. Ach, má fioc an hain béir am duine cin déile chun post Katrina lína agus feic tos ar eras. Ní chu níos ar sin. What? Sá go bhid se chum agam síalta bhain tas rénos. Íntaach. Great. Hi. 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 Ó, tá tú rééis ríist nach dé se. Coil dilín i créúí? Á, tá se le tam fer plecho. Bhfuil le am hart? Níle sin pon chuig go le a hell. Tugsú leis? Nílim, ní bheith se stíniuh. Ná móireach. Anir tú leis grom chuir a chórisc? Déad. Seans go bheith me héin hart ar an chuí. Slán? Slán. Oh, hallo, Sharman. Hallo. Scoide, níach tú me casníanaid. Neacha, ce fáhil tú a chóirtú. A mu sé feta tú a gúir afor. Agus na ríafos mu sé gíimeir be scéla gur a bastardín. A gáinn se calna hí leis mu sé béchra mu sé. You know, she's more nímer.
Is is mó stólum go dá nóg sé job aáil sa radio. An dú le an gomach aige. Sinéad? Ó, go leis céil catarta? Bhís tír go rá, go gartid se stop a cuioine bheit Harry agus do lónaithe. Cónar bhí seach faoin déid seo nocht. Tá sam nar cheart am bheith, ní leonheart a go mar. Tá sé bhd ní sóigen am mé. Ag céir de thlácht a dorach sé ag disco mé lán le dégóirí, agus mé an duine sinna bheith am. Sto go bhfuil sé go fada sin na chuí mac le aon duine, Thomas Tlaachta. Sná sin os bheith náidir rár. Well, nílim se bhha raíocht. Brach it an seo. Tá sa go bhna chuma? Yeah. Stoin ná ceap ceachtarach go méid an iiri seo éad a bhar an orsaún. Yeah, tá sam go a geistad. Bhís le má híim sios? Oh, jag fút. Seo, út go lear seo? Ó ná, níl, bhí lona. Ba cuid go. Gus go tháinig Caitríona nu san mulla chum. Is rian. So go Bernie ag leir le Andy fan am seo. Is nach sé go blá lia? Yeah, bhí sé sis ar maidin. Níor sama sin leis. Tá go leor dí chunne Bernie faoi cheiltear. Sé Jackar Crescens gur gura ar scrifúid. A chuilean is níor a clúan faoi Andy. Ná an chláán. Níor leir si díomh orb. Cheapta go éis sin eisteach. Le bheith fearnach fan is ní chu mé mór an Simon a díomh. Well, tíine sé a chu. Mar ag mi sé, gurtí sé sin Andy go mór. Tá sé crackal sin atí. A mína grif óg. Ní gurtach sí go brach. Nas túnis. Ó Liam, tá mé cínta go. Kif fanjarna tú Andy? Mar go raibh tin tá se chuid. Heastú am chuile gomnaid go duine go bhaintirí neachtain as áirniú. A cheapta sa gúnaí gur an níosána méide le go na cheap? Bíl tú mo héalarm. Níor a baint na páirt ams leis na rudí rinne tas ras na rún. Ó tá sagam agus tá sa sin. Ach nílas ag duine bíhéile. Agus tá tú ginseach bré go tháinig tú go ras na rún. Céithreiteach an isú an seo níir na héin, he? Níor chead líamú. Ná pádar na máire a chuirid. Tá sa go dunis nach féidir le bretha chuna bu. Ach bet tú sír fhí an chopla blian. First offence, good behaviour. Agus is cinnte go méid is sa deabhéasach a bharnaí. Cad a hárlach it Andy. Cíir an butú mar seo. Críic na géan is, tá am cuairte hart. Sin, feic me mar a chuúla chumanta. Well, ben chiisteach sin sciúr thug látan ar agus tuairéis. Nach mé bheith, tá séstin sinna gláán ag séisteach. Feic me mar. Right, slá. Nach rúirt me se leit a gan heachtasteach an seo díist. Ó goidirna seo charí. Ní ra túna bháin le díon amsa leis butin í fiú hir a stó. Nach ronis. Rána se ríte, ní ránig bhí stechan se cuatúhain subdóid, ní meach an gur a meice cá. Ní tú géaraint sublóid, ní ná me seach an erid. Ceach neach an potín sin stechan a stóir. Beg, go níor tro, goidir tro. Tá se bocún se faoin botín. Bhí me se bhuiig stillhás, gus bhí tasúas anna dúna potín. Agus rinne tú práseo ceart an áid, gon caiinte méid friginn subóide a tarníí dorm. Ní mé bhí annach Andy. Andy mo hún. Ar a ceachú sa dáú Andy mac ar an still. Chu sé dhéalacha mar leis. Dúirt se go nóach na Gardís go níor se go rahtainní dúna potín mar sin.
Scachi war na budial is dachas stóríte, ha? Hanna Candy James le go budial. Céirt? So tá sa chuir na buideal sa stór. Se níor sa go dtí na boscaí. Dúr Andy do chuneal fe go lága. Nach tú bhí amaideach, ceapan ar tháinig tú am sa go síseach am faoi. Look, tá sa mo ceart a masína go námach. Cheap me, I mean, dús Andy na mach dánach fe go lá. Agus tret na se me. Se feit sarmus. Tá sorry. Bo tá súra í múcha go tín na fíne. Mar bulir tá tú dilige bud. Agus sin na dúin le chuit. Ní all tú hain dúir fatínum sa ríist an na agus tá páha a frigan dún. Kifan get an ein in mise. Bhí na gohíine nach chum sa gúna. Ní me go breúte. Tá sam, tá tú tá. Ach cá tú bhfuil na gádaí go saonseach up. A gama. Ach ní chéad si go deoma. Tá sam ach déan sem mar cheadúna sa chaúnt. Ní leirtach an íir na aonseacht agus crite sé tú. Gur mátas muína tá asam. Tá fáilte rút. Ach tásúlam go mbeidh winnaíon chéanna agat sa asamsa. Leithíocht dám agus a aonseachta mar tharlainn sé seo ríist. Ja, tá na cinnte. Is, go réisiigh do go deimbre. Bhí me súga go sin scéile am bhór na Bernie fin stadseo. Tá san go ráí le héanam. Ar a Bernie Ward, tá go se bh forest. Go caiith sí le ar a dhéanú ar a dear ar hen. Yeah, well, bhí sé fá til sé héanam. Í ra sé sin rá yes le hiise. Tás gom hen sin na gan nám hiarna. Ní an go mín ábta le ar a dhéanú ortáine. Ba me go déobh deanta a hat an agad. Was sin rud takar iste harms na cóla tarigid? Ceirt a gceirstad? Well, mas Andy dan sa cólín. sé Andy go de tarigid so cóla tarigid. I mean, hoglas na mílte ponta fa muhin sin na wala eintart. Cai se go wala sig daintart rudintart. A goin hauta sin tarigid do wiha? Oh, damn right. Ari man gwy ma hunches i kan saram sa dyr. Sgyddo ein siad yn y Guardia. Dyma gen ti'n malw ar yw eil. Si be fingerprints Andy. Agus ein sin cael sacr sin o wad ni sloita mit a siaca. What, near a hash ho fadishin? Assault, robbery, illegal possession of firearms, robbery off like a first. I mean, it's a federal offence. Cadina ra? Tá mé máil tá brún orm, tráchtháile clia. Ó, tuige me sin. Well, cin chéine heise. Gná, seans. Ádhí sé go besna bhí ceantach? Ja, dadha. Íontach. Nig do bhéisteach leis. Eileen, níl samúil me déanam rud ceart nó nach bhfuil. Cín sé tá? Ach máim chu cinntoch. Go se le... Go se mícheart. Se mí joire. Fernie. Tesa gom gwil sé seo Jackarart a cahi tú dhéanam. Man an dhéantha ní glánach isce na háanthú. Tá sam. Tóir do bheith. Ja. Wel ni'n samyn cael chile siarad at yw ac fan glan ei fro wyl sa ffil oed y hagad timpol o'r mae ag wylto wyl sa deri gwy wylto. Iede, mas kaint a cairmla tatú. Níor mach a caint le raid. Agus rénos. Sgur me fág an háit seo. As yn ei, Ja. Sfad go ein wúní am sa sein bhean eile. Leis na brega dyn ysbornichom. Ja, wel nys. Bydd yna chiatan i fyrwch lwyd ferni. Yw mae'n hynnydd balwch dys. Sgert a gestur leis yn? Wel hanw cael siad i am gyda diawl cynt mi chiatan mar o'r sy'n am yn jotyn ffy Andy. Agus fi'n am wynti. Ja, wel ys cwm alom. Se dy ceart am sa fys fam cyrd fi tarbo. Pwy mae fe'n chéli? Ond bydd y fan cael y ffos i wach dy dweud li yn y hawl, sy?
Tá sé agan inis. Tá daim glán tagad. Ní fadan is go mé líam ó gúlach le cagad. Tásúlam. Eileen, tá mé gur dermadí na bhir se fad. Is go mé me héananig lí mar eis le chéile tíirech mar bhí. Fan go bheice. Seo, bei duineúr agin chan an ócaite a cheanara. No, Eileen, níd an rud a béiche. Níl me má róa i sealag. Ní bha bhhaid me dus fád buide. Níl is am, Harry. Mas tú cheartúin. Se ceant ochar ní anna putín. Ní creid me nach leiste riomh. Well, that's a géirí mis a chur meisce sa chu is gur féidir le ar a dhéanam. Not at all. Sure, all the sé seaspich buid eile dé. Se chuid. Gur mad. Sláinte. Dá sé sin uásach. Oh, man. Sneim putín is massive leis mé riomh. Chur mé geall leat nar bhlastas a putín riomh a héalach an aird. A go ceappa gnéanana sé an presiún maitharmsa. Agus ar éibre sé? Níor éibric. Agus, iad fi se. You want Sherry? Morning. You want Tom? Tá go hála a héin, ha? Fear mór a tí. Sta go sa ceapal tú einkliste? A dhéanana do bhealach isteach am héal? Cúnaí mar heach, cála am a bhean agus. Mainim se crocht a tí mar a doras. Bet in dearman dar sin inis. Wel bych siad agus fáilte. Beig gearn nach mar a teach ó hen bych set. Gyd a gystad leis sin? Ní bach sa cyd un o'ch angel yn tio ffos. Dryd y fel y fi hel. Cyd yn rhaid eisiau fflanol? Ty mae gyrru ros na rŵn egall. Agus ceilín sin go bheith agam na mahad sgar yn y íl. Ní a dúis sin íon a chalín. Man, yn gwrffeidio le un. Fan go fecid tu.